jewe kurangora n'ukuri basi ndiko ndakugora je ibyo bintu byongera n'ukuri oya basi ntacyo utekana je gusa no kugufata gusa gatoyi gusa oya reka ni gatoyi ko reka hewe igerayo ibisanzwe madamu reka ndakubwira ibintu biragoye yani bigoye abo kwa komanda abo ngaho odi karibu tare ya karibu aho cha isawa yego tami kuduki tunako ndaraba ngaha asha hanyina jewe asha ndarushe gose burya nje kurara komanda sha usanze agiye n'ukuri sandagiye yego ndikurazi neza ko namundire ikintu cy'akamaro sha nimba bakiri hafi mumpamagarire oya reka basi umurindire ntayo urazi cyari kinzanye rero cyari kinzanye namurondeye akazi namurondeye akazi kandi azohembwa amafaranga menshi cyane shawo ukoze n'ukuri namurondeye akazi ni kuvuga nicyo gituma nasi no kumutelefona kugira nze ndabimwumvishe turi kumwe gutya bana bo ukoze n'ukuri gato ukeneye gutwisha ari ndabizi cyangwa n'umugenzi wanjye nzi ko teramana kenshi umwanya munini n'amafaranga yo gukoresha amani ari jewe ndayamuha kugira ngo humura ibintu bimugenda neza ni nacyo gituma rero dukirirwa no ngaho urumva irungurira cyari umuntu yamenyereye gukora irungurira mwice ko muhira bashayiko ashimene none bisawa rero bisawa kuko arosha nubwo uvuga ko mukenye cyo umuntu usa neza kabisa ni bagasha oya kwira urabona ko wambara neza gasha urabona ko wambara neza urabona ko ndabona ko kabisa inzobe gasha ndabona n'icyo yabajanti kwe oya ni sawa gusa ntasoni isa n'iziki genzi umugabo wanje ko bakoze urakora kuve oya none gerayo igerayo ibisanzwe madamu reka ndamubwira ibintu biragoye yani bigoye none irika umugore w'umugenzi nta ngorane oya jeje navyo nokora nuko ubwiza ndakubwire madamu urumva hewe oya ntaco mbiriza ndakubwira reka igerayo nta kimwe reka adahari nina kintu hamubere jewe kurangora n'ukuri basi ndiko ndakugora jeje ibintu byongera n'ukuri oya basi ntacyo utekana je gusa no kugufata gusa gatoyi gusa oya reka ni gatoyi ko reka hewe oya wumva ni gatoyi ko risha nibiki byagufasha nize neza navrema ukuntu usigaye usaje nanje gatoyi basi oya ndeka gatoyi gusa risha nasoni nagukora ko gatoyi konyene sibyo no oya ariko nawe usigaye warahindutse kubera ikinone numushaka ngire gute gusa ukubahuka n'ukuri none ndi umugenzi w'umugabo wawe umugenzi w'umugabo wanje none ushutse kumporako ntakimwe oya n'ukuri kw'Imana nk'uko yagiye ntaza vuba reka nakimwe bisaje ndakubisa kakwishavuza gutyo ntuge nakwishavuza gutyo cyangwa nivyo reka ndagukunda reka uramunda
jewe yes of course Yesu na Maria hajya hose ngaha hanye urukundo ndagukunda vraiment ndakwisabye frere basi umbwira ndakura hewe risha oya umbwira shari nibiki nacho ndakura ntakimwe ndakura umbwira ibyo bintu ntabyo nzankora ndakura wowe ni gatoyi gusa Oya, erega ndagukunda erega ndagukunda oya nukuri ko nukuri ndende wahute oya ko nukuri ndende ntuzobimenya oya ndeka ibyo bintu oya genda umugore w'umuntu umugore w'umuntu isha nangora shari genda kumidu basi ndaguha amafaranga basi genda amafaranga yawe ngendeka by'ibyo bintu mutuka ntibirashikira ndaguha amafaranga basi isha cyako genda umwe umugabo wonyine genda murangira akazi mugabo utangwa nawe kugiye ku mutima mu none ko murangira akazi n'uco utakumorako ukakunda kuri oya genda ibyo bintu ndeka ndakumidururisha nasomye n'umugenzi w'umugabo wanje wandika isha ndakumi ishekerayo kimwe nakubiza uko oya wenyine genda ndeka jewe ibyo ni biki ni sawa ni sawa Richard we uri umugenzi koko oya urumva ahubwo mve ndakubwira inkuru shasha icyangwa ndakubwira inkuru shasha umviritsa ntabyo mbwira umvita kubwira Richard kandi uri umugenzi nshuti magara nukuri ngenda kubwire ikintu kinenga umviritsa kandi uraryoherwa na madamu niko ndamubwira ikari umviritsa ibyo bigukubita nabyo wari ufise ntabyo ugira umviritsa Richard jewe madamu nukuri na kimwe mugabo twagiye no oya gusa reka je nabyibonera mpagaze umwanya utari muto ngaho umviritsa Richard ambarira Richard uhengera atari honi ukacuza kuntemberera usanzwe ufite telefone usanzwe ufite nimero y'uwani hewe koko irikana nenda kuzaniye inkuru shasha usambanira umugore nukuri na kimwe twagiye ukura kuri ubukanwa nk'ibitunguru Richard nubona ko ukuze mbese abagabo nkamwebwe mugabo komando jeni nariko umviritsa twagenda icara sishaka ku umviritsa nukuri kw'Imana prima abagabo nkamwebwe mwamukwiye kuba muri kabine ushaka kuba umugabo n'umugore na kimwe kinagize naenda kuzajya bonye nakuronkya akazi nakuronkya mu mabere umukora kuraye mu mabere sawa mu mabere yiwe wabitse yiki hari nzahabu wagiye gutora ariko ndamubwira ko yambaye agashanete keza keza ntiwakamuguriye none komanda wowe kuri umugenzi ubona no hava jewe umviritsa ndamushimira ko yambaye neza wari uyu munsi Richard tenda kubwiza ukunda kugisha inama ahubwo mana kibirenge kizima nukuri none ngiye kuraba ntamwe sanzeho ahubwo rero kuba wamaye na sinyara ati cusubira muhira ndagushimiye kibirenge kizima ndabonye abagenzi b'indyajya bimbwa kwa umugenzi n'ukuri umugenzi nawe reka kumuntera nyako jewe ntana sibyo niboneye utigite ukuntu wamufite urabona ubona ibyo bikashi by'iwawe ibi bikashi by'iwawe umenga ubetonesha amaboko iyo ngeso siyo n'ukuri oya mugabo niko ndakubwira ko wambaye neza n'ukuri basi mbabarira basi imba byabaye mugabo mbabarira basi n'ukuri Imana dusenga tutayibona ariko tukabonera mu by'inyeretse ubumyene data wera nukwinge kugusubirako nene narataye umurongo ariko rero umviritsa jewe ku mugore wanje ni somo nukuri uyu twavanye kure
nimba ufise ingeso z'ubumaraya umugore wanje nta ngeso z'ubumaraya afise nimba uzi kugendana ubushurashutsi aho ugeze hose uyu sindaya sindaya abo mugabo komanda nubwo umuvuga ngo giye ngo nabikora uri ndaya kandi kimwe nakoze nukiri n'umugenzi nubona urehuko oya gusa cyangwa umwanya mutoya gano komanda abo nasohora umpiritsa icyo naganura ndabyumva gusa ndabyumva gusa ndetse ushaka kwihorera inama oya ntacyo je basi reka nigire basi ucane rero katera telefone kanje basi nta telefone nga anyuwazanye ngijya hajya ijya si gwawe none telefone yanje none nayo none mfashe igisuma je none ni ibyiki none waje kuba umugore w'umuntu ariko gakomanda nawe umuhinduke kwera umugenzi nukuri kaziba nta mugenzi gusa icyo nurwanura mbona mama imigera yabaye imigera nk'ubuho urazi ko je na madame dukomeye ndakubaza urazi ko je na madame dukomeye wasanga tugwaye hamugacuza guhananura ibyo uhananura ugacushira umugore wawe atani ikintu cy'icyaha yarazi burya abagabo ni mutwara amagwara ku bagore oya vuga neza usanzwe uvuga neza niba wamushima subiza inkwano subiza n'ibyo namugaburi usubize byose amumutware niba kwemerera yanakwangiye kumana usanzwe umugenzi lakini kimwe turapa umugore none umviriza uvuga twumvikane basi jewe basi mugabo umviriza uvuga ngo nakugiriye umugore ntusanzwe nicaye hajya umviriza wicara umukora mu mabere Bibiri ivuga umugore w'ubwenge bakuru ubwo n'amaboko yiwe ariko umugore w'igipfu akasabuza ayo maboko umugore wawe nimba ari igipfu umugore wanje n'umunyabwenge nkuko bibiri bivuga yaguma kwihananura maze umwanya utari mutunyamagaze ngaho ariko ndaraha umukora mu mabere ushaka yiki akose nimba ushaka kose genda harya kose hamugende babarira basi komanda urazi ko twacanye muri byinshi kandi bazikunda gufasha nawe ibi rya mbere ni rya nyuma kukubona gahi wanje n'ubugenzi twari dufitaniye buherera kuko umugenzi mwiza nukuzimiriza umuriro mu gihe urubeya rwatsi mu gihe inzu kirasha jewe rero abagenzi bimba b'intoso b'emesiri bubuyabu b'empori bana je ubona muganga nakutyo bwa kumwana kiyabu jewe mugabo ubwo kumwana ubona tende kiyabu je uri kiyabu kinini bishani wo kubona ubugare n'ibyanwa ati yo mana ujya mu buryo abagore baracyomuka wabona kujya ndi mugufi ukacugendera kuci inyuma ubaza umugore nta micubahiro reka umugore wanje aramicubahiro jana mada iyumva amahoro n'ukuri je nabibonye kuko iyo wari ufise ingeso z'ubusambane wari kubyemera mana maze umwanya utari mu telefone yanjye basi nda telefone nga iyi none ikuza umwako eno telefone yanjye cyitwa iyi niyo nikuza umwako umviriza icyo nokubwira rishari rishari n'ahandi atari ngaha umviriza ugwakwishe barakwishe mba mu maso jewe nta kibi shaka gukora uzogwa imbere hari abandi bazokunukura kuri ibyo byanumva imbere mbese telefone yanjye yo mari telefone yanjye mugabo kandi ntazogaruka bazokubura ngazo gukata ibyo bigashi by'ibiguru mada sha nokuri ufise abagenzi b'imbwa gusa nokuri nahora nibaza ko uhora ucamo none gasheri reka je nagaze umwanya munini harya ari ndiko ndarabukuna kukorakura aho serabe umenga ahubwo yanagukubise inkoni urazi ingufu ziwe shushu abo imana ishimwe reka ahubwo rero nje kwitera amazi iyi nayo
asha ndaza kuya Karori na Karere nta WhatsApp yari afise kuko sinotunga telefone n'umunyabyaha. Asha